Malona ngā lua Tala Fou o tala mai Ausetalia. O loo lapta ia nei leo tangata i Victoria ia mātala, ina ua tā ue 2 miliona ua mau mai whainga tau whaabalea e au fiaile mai gov tax talu mai lea sa tolu sifulu uni. O leo tau whaabalea na tau mawhaia sao fia au unanga le malo le mai gov e au fiai ma accounts le ATO polo ofisa la fonga i le teimi e whaila ai ia la fonga. O le whaamtalanga lea mai le cybercrime squad. Whai mai o le au tau whaabalea ia na lātou te whaiani peimeni tau whaasase i accounts a tangata o lātou whaasase ina, wha o ngai o lātou ingoa, pe toi whetuna i fo i tax refunda ia tangata ia nga i sao atu ia lātou accounts. E si dia mare tolu se lauri i poti o tūlanga whaapea wari potia mai leo i Victoria, taru mai lea sa tolu sifulu uni, ma ua 2 miliona ua maumawai. Whai loa le 9 News o le isi au wala o loo whao ngai lau tau whaabalea au fiai le tuwane o ni links i se upenga ta whailangi ato ai ma imeri tau whaasase whaapea fo i text. E to whaali ina o ane mawhana o loo tau sa idia nei le mai o no lato ngā o ia se whale sa iei to tonu ni tei nei ti se to rua i sini le tai ona le la. Whai mai leo polo to e 5 minute le lua le babeao na walawa nei lato se whalawalawe Prairie Wood ma le whaamtalanga e to whaali ina o spa ia lea whale ma sa pupuni o lato fōlinga. Whai mai na o ane mawhana ai anga i se matupe ma jewelry a sa iei lea whale i le teimi lea se tamaita i pe 5 sfutau sanga le matua ma tei nei te to lua e valu ma le se fulu tau sanga. E leo whailua mai e le ripoti pe iei se tasi na whaamnu alia a lo su e nei e leo le awali ia e to whaa. Whiutanga i leo ma se tasi ali ina nga iane se no fuanga lo fausi ai whale i me le pone le o ngā tatono le ai o li putia lo wha upenga i nei se naifi. Le li putia le 7 News na avesea wha avavave mai ei le whaitau se lawa le au whai ngā ruenga o whatau tutu leo ma le tangata. Te ale tite le afo leono le tai ona le lana longo ai leo le whaalawalawe ma nga iane lo iai wha matala i ripoti na fiu leo e tau pue a ua e ane i isi folo o le whalelea o lo whai ei ngā ruenga ma ua o atune iei ma le vaenga whaapitoa leo i mata upu whapea. Ta ue tolu se lautanga ta whai ngā ruenga i ngā ruru ei i lea no fuanga ai le stasi o whaamnu lia a o tari ai se isi ripoti la tamai o lea whaalawalawe. O le whaitu o Appen i le tu i saute si fo sini le wali putia wa fuafua i eise ngā luenga tele o le fausia leo ni whale o le ato o tele ni se mawhai na au mawai. O le atau langa i le whaitu o Makasa o whaitu langa i le ngā luenga tele le nei wa fuafua e fausia ai whale fau e iwa afe. O le fuafuanga whaalau tele o le au fiai maonga no fuanga o paka ma community no fuanga whaasao ma le koneti i o le ABN mo feso ta inga tau interneti. Whai mai a whai e io ina le fuafuanga le neil a amata fausia loa whale e ono se lau mua. O le fuafuanga alua luma mau e te tauna mawhaiona no fuia Appen e le whasa fulu wafu tangata a o fuafuai ma se paka whaapi sinisi e mawhaiona mawai le se fulu wafu awa no whainga luenga i lea lawa whai tū. O le teimi nei pe tolu wafu lua se lau tangata lo o mau le pitonu lea ai le tau mato le a wawe si itia lea o whai pe a amata whaatino fuafuanga mo le wha lau te leina o lea pitonu. E to lua tangata ua whaamanu alia ina ua wheto ai se waa e whao ngā mō tole ninga ale au seila, ma se waa lau oloa i le wafu i Perth i le so. Liptia mai le APC o le waa lau oloa leo le Mask a Shago na whaafua se iona o omianga i atu leisi waa e se savili tō whatau tau ina ua ulufale ane le Fremantle Port po le afo leono i le tai ao. Whaamanu ai la ue to lua sa iei lungo le waa ma ua whaasaina nei lea no whanga o whaia ngā luenga ma taunu uatu leo mo suenga. O le waa lea o le STS Leeuwine e whao ngā mo le whaia o tole ninga e whaalau tele le to mai o Seila Tala Fou i Western Australia. Tala ia le radio Samoa mo le nei fo ia so for reile pa mo le amanuia tele wha i ungo le nei vai aso me se fo ia o le whaamanatwina le aso tama uma i Ausetalia ma New Zealand le nei fo i tausanga. Pa soi fuea.